Yes, reka rero mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane inshuti bakunzi bamenya News TV, nizere ko muri amahoro aho muherereye ari hose mbahateye jambo sana. Hanyuma rero turagarutse mu makuru yacu mashyashya agezweho n'amakuru ari kuvugwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Tugiye kurebera hamwe ibiri kuvugwa kugeza amaginganga ya niki kigezweho. Rero ubu tuvugana uwitwa Lieutenant Colonel Pacifique Masunzu, uyu mugabo amaze kugirwa umuyobozi mukuru ukuriye ubutasi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni icyizere yongereye kugirirwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'inama y'abaminisitiri imaze guterana. Iyo nama yoyo yigiwemo ibiki? Ese uyu Pacifique Masunzu wamaze kugirwa umukuru ukuriye ubutasi bwose bwano mu iki gihugu cya Kongo, ese yitezweho iki? Ibi byose turaje tubibabwireho. Hanyuma turagaruka ku makuru ari kuvugwa ko M23 bayihemukiye ku buryo bukomeye cyane nyuma y'ibitero byateganyijwe bigiye kujya bibagabwaho. Umusubirizo ni ibitero rero, ibitero ahanini navuga ko ari ibitero byo mu kirere bigiye kujya bibagabwaho umunsi ku munsi. Ibi nabyo turabifite muri aya makuru agezweho neza cyane. Ni nako kandi turubuze kubabwira ko mu amakuru tugiye kubagezaho turababwira yuko nanone M23 yamaze kuba yinjirira neza cyane. Angani ku kibuga cy'indege cya Gisangani, yinjiriye ahabikwa ibikoresho birimo ibigurutsa amadrone ndetse n'abapiloti ba Sukhoi 25. Hari ikintu kidasanzwe rero yabakoreye. Icyo kintu kidasanzwe ni giki? Ibyo byose rero ndabifite muri aya makuru ndimo kugenda mbabwira, cyangwa se muri zingingo cyangwa izi camake z'amakuru ndi kubagezaho. Ndaje tubirambure neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma ndaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byongeye guhindura isura nyuma y'ipfu ipfu nyine z'abasirikare zidasanzwe zagaragaye hano mu iki gice cya Kivu y'Amajyepfo. Ndaje mbabwira naho uko bihagaze. Hanyuma ndababwira kandi operation yakozwe n'intare za Sarambwe none angaha iyikorera ahitwa Karimi urenze gatoya mu misozi ya Zamfizi. Ese yakoze ibiki M23? Ndaje nabyo mbikubwire neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Hanyuma rero ushuti mukunzi wacu udukurikiye none angaha, niba ari bwo ugifungura kino kiganiro, nkwifurije kumererwa neza cyane. Hanyuma akantu ka like buriya akaba ari ingenzi cyane. Ihangano kandi kuri like tujye tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. N'amakuru rero y'iminota mike cyane ninjiye muri update cyangwa se breaking news z'amakuru agezweho, ngiye kubikubwira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ntuze gucikwa wowe bana nanjye. Hanyuma rero munyemerere aya makuru yacu tuyanzike. Aya makuru yacu tugiye kwanzika rero tuyahera kuri uyu mugabo bita Lieutenant Colonel Pacifique Masunzu wahoze akuriye imirwano cyangwa se akuriye akarere ka gatatu n'ubundi k'imirwano hano mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ngubwo harimo Kivu Amajyepfo, Kivu Amajyaruguru, harimo Ituri, Katanga, harimo Ituri ndetse ego ni ibyo bice byose yarayoboye rwose uyu Pacifique Masunzu. Nyuma yaho aza gutsindwa urugamba Kinshasa, baramufunga, bageraho baramufungura, bamusubiza mu rugamba, araraswa arakomereka, hanyuma abarongera bamujyana Kinshasa. Ubu ngubu rero bakaba bamuhaye gukurira ubutasi bwose bwa mu iki gihugu. Uyu mugabo rero yagiriwe icyizere na Perezida Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko yabonye uko yitwaye, kubera ko yagiye agirira nabi mu buryo bugaragarira amaso ya buri wese bano baturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Abatishe yarabagambaniye, baraswa na za drone, yishe makanika, yishe abasirikare benshi batwirwaneho, yica abasirikare benshi mu ntare za Sarambwe. Mbese ibikorwa byinshi cyane byagiye bibaho bikozwe n'uyu mugabo. Ibi rero byo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamushimiye, akaba yamuhembye kumugira umuyobozi mukuru ubutasi n'ubundi bukorerwa ahangaha hose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero ngo niki yitezweho gutata amakuru menshi cyane ajyanye n'imikoreshereze y'ibijyanye y'imirwano yibikoreshwa ku rugamba ndetse n'ibikoresho by'intare za Sarambwe. Ibyo zifite imipango yabo yose akajya yishyira hanze akoresheje abatasi basanzwe baba hano mu mujyi wa Goma, akoresheje abatasi basanzwe baba muri Bukavu, akoresheje abatasi bakorera muri M23 indani kwa ndani. Ibyo byose rero ngo akaba agiye kujya bikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Tshisekedi yamwizeye ku rwego rwo hejuru cyane, yiteze ko ibyo byose agiye kujya abi breakinga akanya ku kandi isa ku isa. Kandi nguko rero bakunzi bacu, muri make ntago ibintu byoroshye habe na gatoya. Hanyuma amakuru yacu turavaho ngaho kuri Masunzu. Munyemere tute twerekeza Kinshasa kuri Felix Antoine Tshisekedi, nawe nyuma yuko agire icyizere uyu Lieutenant Colonel Pacifique Masunzu. Amakuru ari guturuka kuri Tshisekedi aragira tuti: inama y'abaminisitiri yateranye ku iki gitondo, mw'iki gitondo cya kare
yateranye. Iyi nama rero yabaye yariyobowe n'umukuru w'igihugu Perezida Felix Antoine Tshisekedi, niyo makuru nakiriye. Iyi nama rero yarimo kwigirwaho ibijyanye n'umutekano ndetse n'uburyo kibahandoringa ibibazo Tshisekedi yateje, harimo no kurasa mu mujyi wa Goma bakivugana umwe mu bakozi ba UNICEF. Amakuru ari kutugeraho rero aremeza neza ko Felix Antoine Tshisekedi yafashe umutwe mushya wavutse muri Katanga, afata ibyo abantu bashimutwa Kinshasa, arangije arabikusanya, yemeza neza ko ibi byose bigomba gushyirwa ku mutwe wa M23 mana data ushobora byose. Ati ndetse n'u Rwanda mukaba ari byo mubishyiraho, ati bakaba bibo babyikorera. Mwoka byarana ibibazo biragwira, nta gahinda gakomeye cyane. U Rwanda noneho rwageze Kinshasa. Ibi ni ibiki? U Rwanda gute rushimuta ngo abantu muri Kongo? Ibyo bintu Tshisekedi akomeje kujya himba yitwaje M23, yitwaje iki? Nabonye mama nga abasirikare ba RDF, nabonye mama nga abasirikare ba M23 na RDF bihurira he? M23 na RDF bihurira he buno? Tshisekedi u Rwanda rwamubanyemo indwara, rwamubanyemo kanseri, rwamubanyemo buri kimwe. Ariko reka mbabwize ukuri, iyi kanseri ishaka imuhitana, kuko ari tsamura ngo orango no Rwanda, orango ayiwe akongera kinamo ati ura baramvuze ibintu nk'ibyo byose. Bana data nyagasana ushobora byose, ibi ni ibiki koko? Ni ibibazo bikomeye cyane, kubera ko Tshisekedi yasanze ibibazo by'atabyikorera uwa peke uwumwe, arangije aravuga ati reka njye mbitwerera na Kagame tubifatanye. Ariko munyemerere mbabwire ko ibi bintu atazabishobora, ibintu yishoyemo ntago azabishobora. Ibi rero mbivuze kubera iki? Bivuze kubera ko yavuze ngo u Rwanda na M23 ngo nibo ba traininze ikindi gisirikare gishya muri Katanga. Ibi bintu murabyumva neza namwe nkuko ndi kubyumva? Ngo bafunze undi mutwe ugamije kurwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ngo bawufunze. Ibi bintu murabona arabishobora? Mumbwire. Noneho nkaho bidahagije, baragenda Kinshasa ngo M23 ngo n'abasirikare ba DF ngo nibo bari gushimuta abantu, kandi dufite amakuru yemeza neza ko ibi biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Abasirikare n'abapolisi bari komeje kugenda bifatanya bashimuta abantu hariya rwose Kinshasa babajyana kubabika. Ibi bintu sinzi ngo tuzabivuga tugeze ryari, tuzabivuga bizarangira ryari, ariko ibi byose bikorwa na Felix Antoine Tshisekedi kubera yuko yamaze kubona ko reka twinjire ubundi kwanza reka twinjire mu mwandiko indani aho biri guturuka ibi byose, izingiro rya byose n'Ubufaransa. Nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi hatangajwe amakuru ndetse bikanashimangirwa na coordonateri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe n'umuhuza bikorwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhuza ibikorwa n'abaturage, yitwa Willy Mishiki. Uyu nguyu yarageze atya ajya kuri X asohora ubutumwa, arandika handi aravuga ati yigamba ibigi bitero bya Goma. Avuga n'icyari kigamijwe yuko ari ukwivugana abayobozi ba AFC mu 23. Arabivuga aranabisobanura mwarabibonye. Hanyuma rero Felix Antoine Tshisekedi Chilombo abonye ko uno mugabo amaze kumuta mu kagozi, yahise amwihakana da. Yaravuga ati uriya simuzi, ati nta nubwo yigeze aho umuyobozi umwe, nta nubwo yabaye umwe muri twe, ati ntaho tumuzura n'umunyarwanda pire. Mwabonye ko hari n'igihe cyageze Joseph Kabila Kabanga bamugira umunyarwanda, Corneille Nangaa we afite n'izina ry'Abanyarwanda ngo yitwa Mahoro Tuyizere. Ariko mana nyagasani. Hanyuma nabonye Corneille Nangaa niko bamwishe ngo yitwa Mahoro Tuyizere. Hanyuma nanone uyu Kabila we bamwise, baramwise ngo iki? Siza akazina k'Akanyarwanda bamuhaye bada, abantu mukibuka mumbwire niko bamuhaye ngo n'Abanyarwanda ngo bura ngo baje muri Kongo ari Abanyarwanda. Bivuze ngo umuntu wese uri muri M23 nta umukongomani n'umunyarwanda. Ariko bana nyagasani, none bafashe no wabaye president wayoboye imyaka magana bamugira umunyarwanda. Bivuze ngo rero nabara bari Kinshasa umuntu wese babonye batari kuvuga rumwe ababaye umunyarwanda. Mwoka byaramwe mukongomani ubundi ni uwenyiriza na he ni Tshisekedi wenyine. Ese niba ari abandi nabonye bafatanyije ba Patrick Muyaya, bari aba Justin Bitakwira n'abandi, bari aba Therese Kayikwamba Wagner, bari aba ura ministri w'intebe bamwita Judith Suminwa. Ese
Mwana nyagasani oye biba byananzonze. Ibyo byose rero murumva ko babishyize ku Rwanda ndetse nayo mu 23. Hanyuma munyemerere ibyo tubisimbuke tubiveho, reka twigire muri operation noneho intare za Sarambwe zikomeze zige zibe nabimeza. Hari amakuru nakiriye hubwo nibagiye kuyavuga kanye twa turi kubiganiraho na Fisi ati indege 50 za drone muze no kunyarukira kuri La Difference muraza kuza kubyumva twabivuzeho tubiganiraho. La Difference TV ni channel ya Fisi. Ahangaha rero yavuze ngo iki twavuze tuganira tuvuga ati bohereje baguze drone zindi 50. Izo drone zose zari zije gusenyura ngo M23 nibwo Fisi yaje kumbwira atari ko buriya KM23 ibingi bari bo babwirwa ati kubera iki nahita izamura bakatangira kurwana rwo mu kirere. Bivuze ngo Tshisekedi yabonye atsinzwe urwo ku butaka ahitamo kunyurira mu kirere. Cyo kintu muri kucyumva abonye atsinzwe urwo ku butaka aravuga ati reka nzamuke mu kirere nje guhangana na M23 ko nta drone bagira. Urabizi neza ko ntazo. Uriya urabona neza amabuye bamaze imisi basarura ahanga rwose muri za Rubayana za hehe hose. Izo drone batazifite bataraziguze cyangwa se izo wabasigiye muri Goma zo ntizihagije. Ntibafite Sukhoi, ntibafite rokobuteri z'intambara wasigiye. Usurabizi ko batazanya bakanishi bo kubikora. Reka mbabwize ukuri mugiye kubona urugamba mutari mwakabona rugiye gukomera. Reka rugiye gukomera ku buryo bukomeye cyane. Urugamba rugiye gukomera ku buryo buteye ubwoba ahubwo. Hanyuma rero munyemerere ibyo ngibyo tubiveho mbabwire ukuntu M23 yinjiye ara mu kigo cya Gisangane mwoka byaramo. Hariya bibye yo mashini. Hari mashini za Kinshasa zakoreshwaga hagurutswa zino drone. Izo mashini rero bwakiye mu gitondo barazibura. Batangira kwibaza zagiye. Ese ntagaturumye kazi twaye ni isi wundi tuzi ko arizo zijya ziba amafaranga niko kera bajyaga batubwira ngisa zinjira mu nzu zikiba amafaranga. Ese ni isi yaje itwara mashini ni udukende dore ko muri bira bice tuhaba byagenze bite. Kumbi bona operation yakozwe n'abasirikare n'intare za Sarambwe ba muri Gisangane. Gute se bundi namenye nyine ko ufite gahunda yo kunyica sinkwice mbere. Cyose urumva bishoboka. Ntabwo ubanza nyine kugira ngo mbanze. Rego ubuzima buraryoha tubaye. Ubuzima buraryoshye niyo ubwirirwa ukaburara ubuzima bukagucanga ariko uburiho. Uburi utandukanye n'umuntu wapfuye abayibagiranye biba byarangiye. Ubwo rero intare za Sarambwe nazo ziba zigomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Munyemerere dukomeze kuyandi makuru ibyo tubiveho byamaze kuba. Harandi makuru rero aho bita ahangaha rwose ni muri Warikari. Iwarikari rero naho habera urugamba. Hari operation yakozwe n'abasirikare b'intare za Sarambwe ariko ikorwa mu masaha y'igicuku mu masaha ya za saa 10. Hari saa kera ngo zishyira hafi saa 10 rwose. Nibwo ngo batangiye kwinjira mu bice bya Warikari. Gahunda bari bafite bari kuza kwinjira mu kigo cy'abafaransa. Iki kigo cy'abafaransa kiri hafi naho bita Twangiza Alpha Mini. Bashakaga kwinjirayo. Urabona abafaransa baraje bakambika kuri Alpha Mini. Alpha Mini niho hatunganyirizwa mu buyanacukurwa ajyanwa hara mu bihugu by'Uburayi. Hanga n'abana ababirigi n'abafaransa urumva tayari nibo bamaze kugafatamo. Hanyuma M23 ifite gahunda yo kujya kwicira abayobozi. Abo bayobozi rero byarangiye bari kugenda bahura na ambiscade bahura na zaza bararwana izuba ririnda rirasa. Bararwana barwana umukukuzo. M23 ibonye bitari bworohe biba ngombwa ko isubirira inyuma. Ariko message yatambutse. Bivuze iki rero? Bivuze ko intare za Sarambwe nta mikino zifite ko bo bari gusa ikisabwa cyose ko bagikora. Niba ngombwa ko banatanga ubuzima barabutanga. Erega gupfa ko umusirikare ntacyo bitwaye. Apfa kuba hanganye na aduyiwe. Apfa kuba avuga ati genzozi zanjye nubwo mpfe ntazigezeho runaka arasigaye. Nkuko navuga ngo nubwo amakuru yananiye kuyakora ariko Fisi ari buyakore. Cyangwa Safari cyangwa nundi wese dusanzwe dukorana. Niko rero n'abasirikare baba bitekera abati nubwo apfuye ntibivuze ko imbunda nanjye nyitaye bagomba gurwana. Kanye nguko Colonel Wiringoma yarapfuye urugamba rurakomeza. Nabandi barapfuye rurakomeza. Ubwo rero nabandi bapfa rugamba rugakomeza. Ubwo rero mama 23 tukishaka gukora nukujya kubanza kuzimiriza ibyo bitwara aho bituruka. Sinzi icyo kintu niba muri ku cyuma.
ndabona rero n'iminota yatujyanye, ndagira ngo munyemerere mbabwire ko ingabo z'u Burundi zashiriye ahitwa Uvira. Binje muri defense none barabarasa kugeza ubwo butuvugana hasigaye imbarwa. Ibi ngibi bigaragaza iki rero? Bigaragaza agasuzuguro k'intare za Sarambwe zasuzuguye kino gisirikare cya Kongo. Ariko rero munyemerere wenda aya makuru tuze kuyagaruka mu wundi mwanya, ndaza kuba ndi kumwe na Fisi, turaza kubisobanura neza cyane gatanu kwegezi kako. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane, bye bye.